Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore. Rano otpuštanje vlage i rana žetva, to je nama najbitnije. I što mogu da idu na lošije zemljište. Tačnije taj 9537, onda i iz treće kategorije plaćanja, jeftinije hibrid i možda idu na lošije zemljište. Tačnije, ovo je bilo na 5. klasi da je bilo 6,5 tona po jutru. Saradnja sa Pionirom je počela 2010. Onda smo jedan deo površina pokušali da sejemo hibridom Pionira. Kasnije smo te površine povećavali i danas je Pionir zastupljen na svim parcelama kod nas. Sejemo 1063 koji je dosta prinosan što se tiče i zrna i zelene mase, pošto radimo silažu, a što se tiče zrna, tu smo uglavnom na 9911 i njega bi ocenio kao jednog od vodećeg lidera u hibridima Pionira. Pionir je zastupljen 90% kukuruz u mojoj proizvodnji. Sortiment je recimo 9911, 216, 1114 i 9537. Vodimo se prvenstveno prinosom, stabilnošću hibrida i ranog otpuštanja vlage. Najbolji rezultati su sa 9911, 9537 na 11 tona po hektaru. Prošle godine je to bilo oko 12 i 13 tona. Spomenuo sam 9911 jer je on zastupljen na većem dijelu naših površina. Ovogodišnji prinos je bio negde od 5,5 do 6,5 tona po kacarskom jutru sa nekom vlagom od 14%. Mislim da je to jedan stabilan hibrid koji i u sušnim i u dobrim godinama neće razočarati proizvođača. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang i Arigo.